رد باتريس كارتيرون على الفرق بين الاهلي والزمالك. اسمع. عندك ذكريات كبيرة مع كرة القدم المصرية، من القلائل اللي دربوا الاهلي والزمالك. كان ايه الفرق بين الاهلي والزمالك واستمتعت اكتر فيه؟ طبعا درب وادي دجله قبل كده. Déjà, oui, non, j'oublie pas Wadi Degla parce qu'on avait fait une série طبعا لا أنسى de 20 وادي matchs sans دجلة، défaite. فقد Ça avait خضت été un معهم moment 20 مباراة دون خسارة، On avait battu Al-Ahly pour la première fois de l'histoire du club. وقمنا بالفوز على الأهلي. C'était un moment magique. Je dirais après que les expériences ont été différentes. J'ai bien sûr beaucoup de regrets d'avoir perdu la finale de Champions League avec Al-Ahly. وكانت لحظات رائعة قضيتها مع الأهلي، ولكن للأسف خسرنا في المباراة النهائية مع الأهلي في J'ai vécu كأس. des moments merveilleux avec le Zamalek, avec ce titre de champion, les super coupes d'Afrique, super coupe d'Égypte. C'était la communion avec les fans était incroyable. L'ambiance en Égypte de manière générale avec le football est formidable. كما عشت أيام سعيدة جدا ورائعة مع نادي الزمالك، وخضت معهم بطولات كأس السوبر فيها العديد من المرات، وعشت أجواء هائلة ورائعة مع جماهيرهم. استمتعت اكتر فيه؟ Disons que je suis resté, j'ai eu plusieurs expériences avec le Zamalek, donc forcément faire la remontée qu'on a fait pour arriver à battre Al-Ahly et être champion d'Égypte après tant d'années, ça a été un moment, ça a été, je dirais, le moment le plus fort de mon expérience égyptienne. بالطبع خضت فترة كبيرة جدا مع نادي الزمالك، وخضنا العديد من التجارب، واستطعت أن في النهاية الفوز على الأهلي والحصول على بطولة. فبالطبع تلك الفترة كانت مميزة جدا بالنسبة لي. الخطوة اللي نفسك فيها في مصر ايه؟ هل تعود لتدريب الاهلي؟ هل تعود لتدريب الزمالك؟ S'ils ont besoin de moi, je serai présent sans problème. Je ne peux pas dire non à l'Égypte, j'ai trop d'affection pour ce pays, j'adore y travailler, donc je reviendrai bien sûr avec grand plaisir. إن احتاجوا إلى خدماتي بالطبع أنا لا أمانع على الإطلاق، فقد أمضيت أياما رائعة هنا في مصر، ولن أتردد لحظة في العودة مرة أخرى. وأنت مرحب بك في مصر في أي وقت وأي زمان، ومنورنا في شاشة النهار. شكرا. شكرا.